Dobro došli na kanal Sat i stil. Danas ćemo se baviti novim satovima koji koštaju do 100 eura i daju najviše za uloženi novac, a da su od poznatih svjetskih proizvođača. Mikrobrendove ćemo ostaviti za drugi put. Ako tražiš dobar sat do 100 eura, izbor može biti ogroman, ali i zbunjujući. Zato ćemo danas pogledati nekoliko odličnih modela od velikih proizvođača kao što su Casio i Timex. Oni u ovom cenovnom rangu gospodare kvarčnim satovima iza kojih stoji poznato ime i kvalitet. Ujedno ćemo pokušati da pokrijemo različite kategorije satova. Ideja je da svako može pronaći dobar sat za svoj stil i budžet. Prvi sat na listi je Casio Duro. Oznak je M906, starija verzija poznatija kao Marlin ili Sabljarka. Ili 107, nova verzija. Isti je model, samo što starija verzija ima logo Sabljarke, a kasnije su izgubili prava na taj logo pa je nove verzije nemaju. Ovaj model je praktično legenda među budžet satovima. Za cenu od 70 eura dobijate 200 metara vodootpornosti, rotirajući diver bezel, japanski kvarc mehanizam, čelično kućište. Zbog toga ga mnogi smatraju jednim od najboljih diver satova u ovom cenovnom rangu. Osim funkcionalnosti, dizajn je veoma klasičan i lako podsjeća na mnogo skuplje profesionalne ronilačke satove. Odgovaraju mu narukvice raznih boja i materijala, što ga čini još poželjnijim. Pri kupovini bi vam preporučio sa metalnom narukvicom jer je original gumena baš loša, tvrda i osim za ronjenje i vodene sportove neupotrebljiva. A zatim naručite neku silikonsku, NATO ili kožnu narukvicu u boji koju želite. Ovaj model je postao jako popularan kada je uslikan na ruci Billa Gatesa. Ja volim da kažem, ako je taj sat dovoljno dobar za njega, onda je i za nas obične smrtnike. Odličan je i kao dnevni sat, sat sa kojim započinjete kolekciju, ali i da dopunite već postojeću. Ako još nemate ovaj sat, pravo pitanje je zašto? Po meni je ovo najbolji sat u kategoriji do 100 eura, ali ako se odlučite za neki drugi model Casija nećete mnogo pogrešiti. Evo nekih primjera, uključujući i neprevaziđeni G-Shock ili neki od digitalnih vintage Casio satova. U ovom cenovnom rangu Timex može dosta toga da ponudi. Poznati je američki brend koji iza sebe ima istoriju i kvalitet po razumnim cenama. Sada gledate neke od njihovih modela do 100 eura. A onaj koji bi vam ja preporučio je Timex Weekender. To je jedan od najpoznatijih daily casual satova do 100 eura. Nudi vrlo jednostavan dizajn i praktične funkcije koje su idealne za svakodnevno nošenje. Prečnik kućišta do 40 mm. Kvarc mehanizam na bateriju. Mineralno staklo. Vodootpornost do 50 metara, dovoljno za svakodnevnu upotrebu. Sat je lagan, tanak i udoban na ruci, što je veoma važno za dnevni sat. Indiglo osvjetljenje. Jedna od najpoznatijih Timex funkcija. Pritiskom na krunicu cijela površina brojčanika zasvjetli, što ga čini veoma čitljivim u mraku. To je funkcija koju mnogi skuplji satovi nemaju. Jednostavan i čitljiv dizajn. Brojčanik ima velike arapske brojeve i često dodatni 24-časovni prsten, pa je vreme lako očitati na prvi pogled. Inspirisan je field i starim vojnim satovima. Kaiš se menja za nekoliko sekundi. Weekender koristi 20 mm slip-through NATO kaiš. To znači da možeš za par sekundi promeniti stil sata. Weekender je popularan jer izgleda jednostavno, čisto i bez previše komplikacija. Možeš ga nositi uz farmerke, majicu, košulju, pa čak i uz sako. Ako sve ovo nije bilo dovoljno da vas ubedi da je ovo pravi sat za vas ili dopunu vaše kolekcije, cena od 50 eura, koliko ovaj sat košta, sigurno hoće. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite kanal Sat i stil. Vidimo se u sljedećem videu.